ijambo rya mbere Imana irekuye ni grace. You understand what I'm saying? Ijambo rya mbere Imana irekuye ni grace. Grace ubuntu. N'ubuntu. Amen. Ndavuga akiri ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ni wakiri ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo. The Lord is good. Manje ngo Joshua urazigituma uvuye kuri uyu gacugenda directly kuri uyu. Telemanga na goy. Gende kuza dele gonza na goy. Didi gunga na brihisha. Brababo zibra kaganzuze. Dede bonsha. Turaheza izina ryawe. Turashimira ubukuru bwawe Jehova Rafa. Nanuma wanye nawe nanuma yokora nawe. Turi hano kugira ngo badanyuganira n'ubwoko bwawe. Mwami tubanire tukuganiriza kugira ngo bamenye yuko tutariko turibwira turiko turavuga ku bw'icubahiro cyawe. Ni wewe ukwiye gushirwa hejuru. Wowe Mana yishura amabanga. Ni wowe ukwiye gusengwa Yesu Kristo. Twebwe duciye bugufi kugira ngo ushirwe hejuru. Iri shengero ni ryawe, iki gihugu ni icawe, aba bantu ni abawe, buno buzima ni ubwawe. Shirwa hejuru Imana ndaza kuanaliza ku bindi yango tabara kwanza kuri ressemblance. Unaona sio situation ariko kwanza angaliko kwa Kiswahili ndio kinabijana na bibi. Kwa ana sexual. Ana sexual. Kwanza angali mdogo. Hata mu watoto wenzake. Wengine wakifanya kosa wanajaribu kwenda kuripoti na kumzingishia yeye kama ndio alifanya. Unanisikia niko nasema? Na ndaendelea hapa na kuja kwako usingelikuwa direct juu. Ile roho ya kusingishiwa ilianza kuoperate kuanzia mdogo. Hata muda mwingine anakomaa watu wanasema unaona araba dele gonza la brehisa ya bu. Kitu kimoja ambacho kinamuumiza roho maisha yake ni wakati watu wanamwambia wanamsema vitu vyenye kufanya wala hana mawazo navyo, lakini hata watu wa karibu wanasema sijui kama niseme hii term. Unajua kuitwa jina libaya na hakuna kibacho lifanya. Unajua watu wanakuita mzinifu na hakuna mtu mwalizini naye. Sijui kama unanisikia. Ulisingishiwa sana, wanasema hata naona hata ukiongea na mtu na iko na mke wake, anaweza kumwambia mwanamke kale mwanamke anataka kunyang'anya mwanako. Hayo maneno ya kuzunguka sana. Bwana msanii ni shukuru. Tena professor somebody. Unajua wanasema juu ya aparasi. Ndio hivyo. Wanasema wanakuita kukusingishia vitu vya ufanye. Kwa kikuona unapendeza mama, unapendeza kwa jina la Yesu Kristo. Pigilia zingine ndri kwa jina la Yesu Kristo. Lakini unajua nini nasema hivi? Hata sasa tuko tunaongea. Watu wengine wanashindwa hata kuamini kwa uliokoka na unampenda Mungu. Lakini wanakuita tena mimi nataka kusema hivi. Wanamuita mtu malaya na hajui malaya na. Hiyo ni kweli. Kweli kabisa. And the situation ina hivi ulikula kuna gato msemeo. Ukambele tena kutsitaza iho ugezana. Wache waseme kacho kazi majende hizi. Sema pisha ni kuvu asema fresh. Kama professor. Naya bossa kabra. Ukambalando asadegelenzo bra. Oh my God, you know, Imana ikuze situation yumu. Ibikomba kugira ngo uwo muntu. Imana mumenyeshe yuko iri kumana kandi ngo bakumutara. Nikisema kuzingishwa tena tangiye mu buto rero ubu ni grave. Amuntu sasa na naona sema ule anaomba vitu gani? Ndivyo maana yake wanakwenda kanisa wanakuja wanaenda kwa Bwana. Alimiki uvanga kutasha. Bwana anatoka kuongeka kwa Bwana. Niko ndio this. Bwana unasikia niko nasema njoo malaza. Niko mafuku konyeni. So I am a prophet of Jesus. Uno musi ndakutangarije uko abavuze mu Misiri mbere bagiye kuvuga the Lord is about to do something special for your life. Amana ngo itegure gukora ikintu kanaka kuzunga. Yesu kubayisha kibagize n'amarira yawe. Reka mvugishwe paraporo ya Bibiliya. Reka mvuge paraporo ya Bibiliya. Imana imbwiye ngo amaguru y'abantu baje kubwira Yakobo Yosefu yapfuye. Ayo maguru nyene niyo yagarutse.
Yosefu n'umwami arakanze abantu bakubuze nabi nibo bagiye kwamamaza ibyiza byawe. Jehovah is speaking to me. Niba narekura this prophecy y'abantu bagenda bakavuga ambira ngo yaratanguye abantu kanaka bakubuze ubu batangiye kuvuga ngo sorry ntitwari tuzi uko ari bende gutya. Sasa icyo gihe yangaruye atambwira ngo not only this ari abantu vuba ugiye kubona bakubwira ngo umukozi w'Imana tubabarire kuko ari ibintu byacu byakunzwe kubera ko twakubuze nabi. So I'm gonna tell you somebody. Aposto yavuze neza ko byakira igihe bari kurakira gutya nariko ndabona imvura ikugwa ku Aposto kubera iki mbonye umugisha wiwe uvanganye na voyage. Umugisha wiwe uravanganye na voyage. Ndabona umugisha wiwe uvanganye na voyage kuko ndabona umugisha arimo n'indege muri uwo mugisha. Ndabona winjiye mu kugeza muri yetu ariko mbira ngo Joshua mubwire ngo igihe cyawe kirageze Rwanda Barusi. Masakata yashoboye kuvumbura impamvu y'ubuvugizi sasa lakahande embragazoyaga legerego sasa Nicolas Kam Kiswahili alisema hayawi sasa yanakuwa okay ndavugishijwe intsinzi ku buzima bwawe ndavugishijwe intsinzi ku buzima bwawe tugumize ibiganza hejuru. Turakuhezagiye kandi mubiri wawe turashize hejuru izina ryawe Imana yacu nta numa wanye nawe nta numa yokora ibyo ukora. Reko senge rebo shakaba